Dobry večer, počitovani patrače. Vitajte u išće jednim vidanju emisiji Dobri večer Vojvodino. I za nješka sme pririhtali 3 tematični calosti. U peršej časti štvrtkove emisiji Dobri večer Vojvodino host u našim studiju bude profesor dr. Julijan Malacko, začatnik sučasnej naukovej metodologiji i tehnologiji u sportu. Musim spomnuti to, že sam narodzeni u Šize, u zemlji u ruskim jednim štretku. Stretnuca, ktorý pririhtal Vladimir Kirda, ktorý premiérno emitovaný 2003 roku išće raznas dohadnju na našoho poznatoho pedagoga, poetu i kulturnoho dijača Vladimira Beserminja, ktorý nespodzivano umar prešloho tižnja. Časi mladosci, ktorým domašnja Ljubica Pečo po tradiciji prinoša aktualni prilohi vjazani za život mladih. Pijatok 25. marca u Pokrajinskim zavodu za sport i medicinu sporta u Novim Sadze otrimana promocija knjižki pod naslovom Tehnologija sporta. Zajednicke dilo doktora Dragana Dodera, viššoho naukovого сотрудника Pokrajinskog zavodu za sport i medicinu sporta, i doktora Julijana Malacka, jednoho z osnovateljoh tej naukovej disciplini i najpoznačijih švetovih ekspertov za tu oblast. Pan Malacko nješka večer zaznamita nam promocija tej knjižki bude pričina, odnosno nahoda, že bi sme pobešedovali ščasi i o jeho aktivnostoh, ali i o veci aktuelnih rušanjoh u tej oblasti. Profesor, vitajte u našem studiju. Ďakujem. Spomnul som, že otrimana promocija tej knjižki. To vam pošore, keďže ja nespredam, keď som dobre opatrao rižni podatki, 24. knjižka pošore, tak? Da. Co knjižka, co rižni naukovo roboti, veci jak sto naukovo roboti, človeka tako zaži strah lapi, keď počnem vyčitovať, co se šitsko robeli. Blisko 200. Povedzte mi, na sami počatku, komu namenjena praktično to ta knjižka? Tota knjižka na postdoktorskih studijah, na master studijah, znači osnovnih studijah i na rižnih oblikoh usavršovanja trenerov. Znači, može ju hasnovati prosto šitskih, ktorý na odrezeni sposob še zanimajú za pedagogijnu robotu, uslovno povedeno, u fizičnim vaspitanju, odnosno u sportu, tak? I sportisti, sami sportisti. To pravi preto, že z njej vidno, že u njej zžata, sublimovana, prosto vaša može biti veci jak 5 decenina ili 6 decenina robota u tej oblasti, keljo ja to vidzel, jak to u tej knjižki porobeno. Znači, na odrezeni sposob, skraceno, ali prosto to veci decenine iskustvo, tak? Da, moji studenti znaju za vreme prepodavanja ja často utorože i na ispitoh nemoj da pričaš toliko, govori mala grudva, ali sam sir. I već kad se oni šmeju i tak dalje. Ja dam, že to, bo sam pisali rubi knjižki, 500 boki i tak dalje, međutim, to po Bolonjskoj deklaraciji 250 boki, to jedan optimum. I ja še do toho uključil i evo tak nastala to ta knjižka. To ktorým len preto, že veľoročné iskustvo, bo prosto ani nemáme času o šitskim bešedovať, ale možno bude interesantno našim patračom bolo, vi teraz nedávno preslavili 77. rodzeni deň, práve teraz u marcu, 15. marca, ali ešte ste dosť aktívni i prisutni u rižných, i u našej žemi, u rižných forumoch, ale i u medzinárodných ramikoch. Možete mu krátko povesť, co chvíľkovo robíte? Ja vse bol u sportu. Počal som s Jašom Bakovim, 45. roku. On prihodzil do našej familije. Pocahnul me na jaraš da skakam i
Paljicare, da, keresurski paljicare. I tak sam počel. Ja druge ani ne znam robiť. Jednostavno, bol som sportista i već kad sam išao na studiji, zakončil sam fakultet, tak volani DIF, da kedy co bol, i posle diplomskih studiji i tak dalje, i predlužil sam na fakultetu i do dneška ešte som sa nezaustavil. To by bolo baš na krátko, jak vy pripovedali. A medzi inším ste boli praktično perši doktor naukov u oblasti fizičnej kultúry i sporta. Da. I boli ste, jak da poviem, rozvívali ste toto oblast, až ste praktično boli na čolje tima, ktorý pravil to perši 5-ročný, štredňoročný plán rozvoju fizičnej kultúry, gde je vošla fizična kultura do 18 naukovih disciplín u Vojvodini. Dobil som jednostavno dopis, rješenje od Danila Kmezića, že uhođim do jedne komisiji od 7 členov i treba da robim srednjoročni program. Tu se nahodzeli perši, koti najznačajnejší možemo spomnuti. Tu Milojko Tubić, pokrajinski sekretar za sport, Sovki, tako volani Vojvodini, i tu boli išće starši Ber i tak dalje. Takže sam dobil zadatak da ja to napravim. Ja napravil projekciji, to prilapene i već kad počelo še pisati. Mal sam dajke pomoći, ali uglavnom sam sam pisal i već kad sme so Stubićom to oformeli, šitsko i tot program da srednjoročni vošlo do 5 najljepših programa. Takže bolo ubezpečené, že fyzička kultúra, sport, že vošla do 18 disciplínov, naučných disciplínov. To sme hovorili, znači, že se začatnik u rižnih, jak da povem, aspektoh spatranja fizičnej kulturi i sportu, ali se njeljem u nas ľudia svidomi toho, co se robili, ali i u međunarodnih ramikoh i nje spomni se, co se teraz, napríklad u prethodnim periodem tih rokoh robili, co aktualne u međunarodnih ramikoh. Dobro, ja bol u sportu i bol sam u Balkanskoj federaciji, međutim, trebalo da se odlučim, že će nastavim u sportu. Ja bol sam predloženi za potpredsjeditelja Evropske federacije i trebal sam da zvihanje terhi, zato že sam bol predsjedatelj Jugoslavije i Bugare me predložili. Ja trebal odlučiti, že će se tu zatrimam i budem se rozvíjať, lijevo pojdem na fakultet, do nauky. Ja znal, že toto, co društvena robota i šitsko, ona nješka da, na jutro njemu še buc. I ja počal praviti svoju univerzitetsku karijeru. Takže tome vecka musel som veľa robiť na ličnom usavršovanju i prečo co mi bolo da u nauki da doktoriram i da pođem na fakultet. Tak i bolo. 76. roku sam doktorirao, bol som perši doktor nauki u oblasti fizičke kulturi i tako me podsahli na fakultet da budem direktor instituta. Zato že direktor instituta mohol buď doktor nauky, po zákonu. I tak sam počel zvijati fakultet i to statuti, akti i tak dalje, programi i da
Boli ste i porjadni profesor i dva razdekan fakulteta fizične kulturi. Direktor instituta 2 mandati, dekan 2 mandati, išče... Prešli ste všetky to najvyššie funkcії у нас. Але бим любив, коли се може бути споведли о тим, co хвильково, де се присутні у тих варім міжнародних раміков, бо і дzenješka се активні у тій області, у деяких заjednických projektoch švetových, co interesantne i co думам, že i važne i za nas, že praktično se pohasnovali to ti iskustva, ktorí su sublimovani i u tej knjiški. Da, ja dobil povolanku z Ameriki, z jednog instituta, to Severna Iowa, že či bi som chcel buď účastník jednog švetovog projektu pod nazvu fizične vaspitanje i zdravlje. To znači praktička i perspektivi. Ja bol stvarno iznenađeni i znal sam, že co to znači. I všelijak ja to potvrdzal, že sem, bo sam znal, že to nie ide prek, napriklad, državnih organov, kljego co ja znam, ali to ide kad se vyberu. Na osnovi referenci, to oni imaju takvi podatki, to ani še nije zna. To teraz na internetu je strašno. Ja sebe prenahodzim, a nije znam, že gdje sam. Šazi? Režni svoje citati. Citati, da bome. Ja mušam imati citati veljo. Teraz, po navodoh Google akademika, ja imam 360 citati u Švedci. To baš veliki je. A da ne povem drugi stvari. Takže ja na to pristal i počeo sam robiti, 2,5 roka sam robil tam i možem povedati, že od 40 žemo, keď jo vošli, ali treba znati, že to Amerika, že to Kanada, že to Brazil, od tih velikih žemov, Indija, Kina, Rusija i tak dalje, to ti veliki žeme, Francuska. Od bivše Jugoslavije ljem 3, to Srbija, Bosna i Horvatska. Ali to nije, že žemi to ličnosti, osobi, da bome, kotri boli povolani na bazi rejtinga, naučnog rejtinga. I evo teraz pred jednim mešacom definitivno odštampana je i teraz se bude distribuirac, bude u Južnoafričkoj uniji, o mešac dni bude promovisana, tam bude promocija, šiljak že ja ne možem pojiti zato že kad sam i rakoval, že kelja to košta, njemal sam 3.500 evri, takže som še zadzekoval i nje pojdem. Takže to bar velike, to štrace žemi, ali 109 naučni naukovo robotniki, najvekši, dostalo od Šveta. 67 instituti, poznati instituti. Takže, eto, ja še vam pitao za tot projekt, pretože vali se, že jak je i na Sloveniji fizična kultura i zdravje, hej? Fizično vaspitanje, da. Physical education. Hej. To ne odreza. A vi prešli prosto po terazu svojej karijeri to tu drahu uslovno povezano od rižnih sistemov, u ktorých sme žili i vi ešte veľa dlužej. Znači od tej vostočnej školi, gdje še na odrezeni sposob spatrala fizična kultura, sport voopšte i tak dalje. Po nješkajši časi gdje dominantna po očihljadno u Švece zahodni pliv patrenja na sport i na fizičnu kulturu. I teraz i u tej knjiški, u tej tehnologija sporta o kotri sme počali beše dovazali i u tih drugih vaših iskustvoh, ktorý ste robili u ostatnjih rokoh, prosto i vi to tu drahu prešli. I jak še to menjalo, da po vašo spatranje fizične kulture i sporta, i co to šitsko potrebne, že bi še na odrezeni sposob postignul uspih?
Teraz za vyšší, co podrozumieme pod úspěchom. A evo ja poznatijak borec i utemeljivač tehnologije sporta, jak sam i napisal knjižku, ali je to bila dost češka draha. Ja tam 73-74 roku, tu kad sam rihtal doktorat, naišao sam na određene literaturi, jedan Lenart, autor vostočni njemecki, on napisal perši toti roboti z tej oblasti. Posle toho sam došao do informaciji, že u Kijeve, u Institutu za fizičku kulturu, rektor toho instituta, Valentij Petrovski, bol i trener Valerija Borzova. To olimpijski pobitnik, bol na 100-200 meteri u Minhenu 72. roku i gledal sam stipendiju, u 76. roku sam doktorirao, a već kad sam gledal stipendiju i dobil sam stipendiju za 78. rok. Dobil sam pomoć i od Sofki, takozvani Sofki u Oslaviji, i rušao sam na usavršavanje na postdoktorski studiju. I to specijalno u oblasti kibernetike. On napisao jednu knjižku gdje dal modeli treninga za Valerija Borzova koji se baziraju na kibernetike. Zato, že teljo bilo informaciji už, že ljudi ne znali jak i co robiti. Znači, do pomoći trebalo upravljanje. Kibernetika, znači nauka o upravljanju, i tu bilo potencijali. Ja to obačal na vreme, osposobil sam se i kad sam zakončil u Kijeve 78. roku, toti studij, to bol u decembru, mešacu, ja še pital, či možem toti všetky informacije, co som doznal, či možem da bome osnova za pisanje knjižke. Jak da nje, njet problemi nijaki. I ja še 1 ili 2 roki sam pisal toto i 82. roku višla perša knjižka. To bila revolucija. Strašna. Zato, že ja všetko za 360 stupnji ja obracal. Zato, že tota škola sovjetska, to perše bilo že programiranje. A ja hvala, že nije perše nego štvrte. Perše je modelovanje, projektovanje, planiranje i až posle. Znači, za všetkým, jak Rusi govoria, naobarot, obratno, že treba robiti nie po programu, bo program to znači da to še na lakte i troška zduma napredok, i vecka, ajde da to robi. I co, to atak na organizam. Kad možeš to vytrimati, co on napisal, prehodiš, a kad nje, spadnješ i nije problemi. Znači, treba programirati za každog pojedinca. Pristup da bome. Každomu. Da bome. To za všetkým nove. Ja napravil revoluciju tu u Srbiji, nišli je perši reagovali i barz dobro všetko to prešlo. I teraz som dojam, že nas jest trome u tim projektu švetovim. Moja tema glaši novi tehnologiji i pristupi u funkciji fizičnog vaspitanja i zdravlja. I to barz dobro prešlo. Od tih novih tehnologij, ki vzema čas ešte kratko pobešedujeme, ale jedno od tih osnovnih vaših tezov je u tej knjižki, ktorá po mne zapravo može biti najvažnejša, to, že insistujete, pravi to, co ste teraz počali bešedovať na odredzenim integrativnim i interaktivnim pristupu u každej osobi, že biše
spoznalo, jakie możliwości postoje u odredzenym pojedincowi, gdzie bude jakie ekipy, keďže to dajaki sport, u ktorý účastvujú veci osoby, že by še videlo, jakie to možliwości, že by še zo zrižných bokov spatrelo to ti možliwości i pomohli im, že by oni to maksimum svoj dali. Hej? To podrazumijuje, keď ne sprevedam, znači pristup, odnosno pomoc veci naukoh u tim smislu. Moj mentor bol u Moskvi čuveni Lav Matvejev, Pavlović Matvejev, который mi je bol mentor i ja u njemu hodil 5 raz, lebo 6 raz. On tu i bol u Novim Sadu, 72. rokom ja se upoznal i isto za Ciorskim i sotrudzovali sme bar dobre i moj baš teraz recenzent Vlada Koprivica i on bol i jomu bol mentor Matvejev. I to opisane tu u tih knjiškoh, išće dvome pri nas, boli kotri sme usavršovali u Sovjetskom sojuzu, odnosno u Moskvi. On tvorec tako volane integrativni teoriji fizične kulturi i sporta. On umar pred 3-4 rokami, takže ja faktički nastavil, ali barže na sport. I za Šickim sam čustvoval tot pristup i važnost integralnog pristupa. Integralno znači u celini, ali calost se sastoji z određenih časov, kotri u interaktivnih odnošenjih. Da bome. Jako reaguju. I to na određeni sposob, taki pristup garantuje, trebalo bi garantovati maksimalni rezultati sportistov. Teraz, jak vi vidíte, poneže nemáme veľo času a ľubil bym, keby ste prekomentarovali ostatních rokov, ostatním periódze, vjerojatno i vi provadzíte, máme dosť uspěchy i u našej zajednici, okreme mladi, jak da povem, novi sportisti, ktorí sú okreme u atletiki. Tiž tak zname, že u našej zajednici se boli medzi inšimi profesor na pedagogijnej akademiji, gdje se trimali metodiku fizičnog vaspitanja, keď ne sprevedam i zdravstvene vaspitanje, tak? To šta si profesore i trenere tih djecov, ktorí dneška postihujú úspěchy, práve to tých, ktorí boli vaše školjare, pravda? Da, to poznača oni šitski robje, oni u Kerestule, da su šadzi, ja 8 roki robil, 4 generacije, tam prepodavali i tak dalje. I veli profesore, profesore fizičnog vaspitanja, vi im boli profesori na fakultetu. Da, na kraju krajeva i Oros Ljubomir. Ali na određeni sposob, jak da povem, mogli bismo požiť, to je jeden poštredni šljit tej vašej roboti, to, co ste zohabeli u našej zajednici, všetci ste boli prisutni. Da, ja bol bar zadovoljni. Naši školjare i studenti bar zvredni, to nije bilo, ja užival, opet sam prepodaval i na ispitovi to boli visoki oceni, všetko to, še trudzeli, bar še trudzeli. I milo mi, že tota generacije kotrim ja prepodaval, že su nješka na višim urovnju, da. A keď už bešedujeme o tým, co by bolo po vašem domanju ešte potrebné zrobiť u oblasti fizičnej kultúry i sporta na tých prostoroch, že by sme boli ešte úspešnejší? Nie znam, či sa obačeli na mojim sajtu intervju vezano za olimpijski bogome. Tam sam dal ocenu i projekciji co bi trebalo všetko zrobiť. No, ja svesni, že potencijali tota žem i kadrovski i materijalni
financijski nie postoje. Ale co to z tyma mocami, jakie mamy i ewentualno z tyma pieniężmi, jakie mamy, co możemy zlepszać? Możemy im dawać entuzjazm. I u zmyslu organizacji może być... Może być, ale to nieorganizowane. Bardzo nieorganizowane wszystko. I nie żal, że to nie. Ale tu nie postoje čustvo, zato że sport u funkciji polityki. Polityka nie ma sluha, oni za wszystkim drugi. To i pogrešno, że tak to był veliki sportista i że on može biti na najvišim urovnju, zato že za to treba bar veliki iskustva i znanja i šitsko kadzi i na kotri sposob treba to robić. A već to ti uspjehi, koji eventualno zaznačujeme u zapojednih sportoch, což oni še zvodza već i na improvizaciju, lebo pojedinečni, jak da povem, entuzijazam, či da gdje možemo zljepše organizovati? To še najvecej je zasluj interakcija. Interakcija među ocom i sinom. I mi imamo najvecej uspjehu u određenih sportov, gdje tim sportistom trenere rodiči. Ljevo stvarno entuzijasti trener, gdje bar velike sotrudnictvo i interakcija postoji. Vi ne možete da koho pravic, transformovac, znači menjac, kad vi ne osjetite jeho duh, jeho ličnost. Mušice ospati kompletnu osobu. Bo u jednom segmentu može pod ruci, zivecka pod ruci kompletno. U tim stvari, znači individualno. Ja bar zveljo prisustvovali i treningom i rozvarkom i tak dalje. Jednostavno Rusi i to, sve to trenere, oni naprave programu i kad už vi pojeni na to 70%, već kad trener stava, prihodzi u njemu i vari, no, kako čustvuješ? Jak se čustvuješ? Ali on mu patri do očoh. On dihanje zna jake, on vidi po lico červene, jake i šitsko i on tako ima povratne informacije, tako volani feedback, že co dalje robi. To se slučuje z njim, hej. I on kaže, on vari, jesli ještě možno работать? Možno, no njet. Dostatočno. Napevno, pravi tot pristup, o ktorým vi bešedujete, napevno za uspjeh človeka u každej oblasti potrebni vjerojatno taki pristup, že bi sam človek čustvoval zadovoljstvo, že posjevuje određeni rezultat, že to ma zmisla, bo kad on je zadovoljni, že toto robi vecka, ani tota robota vjerojatno nema zmisla. Ja še naznavam, že taki vaše soviti i toto co napisane i u vaših intervjuoh i u vaših knjižkoh bude še vecej, jak da povem, že še vecej ľudze budú toto prijovať, bo to podrazumije, že vjerojatno, že bude i ešte vecej uspjehi u sportu, keď to bude tak. A vam žadam ešte veľmi tvorči roki roboti i verim, že bude ešte nahode, že by sme pobešedovali o rýžnych aspektoch sporta i fizičnej kultúry uopšte na tých prostoroch i u Švedce. Ďakujem vám na tej rozvarki. Ďakujem. A my predlužujeme ZOS najavljenima calostami u tej emisiji. Prešloho týždňa za väčšinu jeho prijateljoh i počitovateľoh nespozivano umar naš poznati pedagog, poeta i kulturni dijač širokih interesovanjoh i prihilnosoh, ktorý ochábal hliboký šlijed u našej zajednici, okreme u oblasti jazika. To Vladimir Besermini, o čijim živoci i aktivnosoh kolega Vladimir Kirda 2002. roku znjal okremnu emisiju, ktorú teraz nažalj emitujeme s okremnim povodom.
дідо унучатом своїм. Там дзешка зо šveta далекого за брегами, co za buce prinoša, pamjatku na dida už davno umrtoho, vitri tadzi guhar stočki unučatog joho, kilometri velji vozduhom roznoša. I hoć vitri pripovedac ne znaju, hoć unučata sebe kraji totiljem zadumuju, zažljem, kad pirhnje vitrik zo sivernoho kraju, čustvuju, že tam da koho mali, a bojšće maju. Ta vec, jak dzeci hostcom vitruše raduju, a jak biše i nje radovali. Keď zdohadovanje do knjiškoh kozackih ih vodzi, i hev tot obraz stari, že pradjida jakoho šmali. Z vlasami na sakajtovo štrihanima, co do vargočoh še zapljetali, a očoh veljkih pohljad zeška u parti, ozda po stepi brodzi. Na određeni sposob u gimnaziji Sava Šumanović u Šidze, kad smo hodili mi mali jak rusnaci i kontakti z našu literaturu. Interesantno je to, kad govorim našu, to znači rusku literaturu, okrem tih drugih literatura koje smo vyučovali nasamprед srpske i tak dalje, švetovej. Mi imali jednostavno kontakti prek перший книжки приповедков Крочаї Миколи Кочиша, позніше літературного слова. І праве jedna generacija mladih pisateljov še tedy zjavila, Benjamin Burčik, ja zo Šidu povedzme, a poznejše tu še zna, že bol i Hrubenja zo Đurđova povedzme, skorej toho išći Miroslav Striber z Đurđova i tak dalje. I poneže sam počel objavljovati u literaturnim slove, mojaše jakošik knjiška sama po sebe narucela zeška u kontekstu vydavanja knjiškog u ediciji Židla. To znači, že bola druga po šore vydana. Perše bola knjiška Miroslava Stribera, romansa, a poznejše Moja oči u morju. I u tej knjiški še pravi zjavila jedna od najinteresantnejših, može biti po mojem domanju, okrem najkvalitetnejših pisnji, koja hlaševa Oči u morju, po mojem zaš domanju, zjavila še pisnja Đidom unčatom svojim i pisnja Staruha. Đidom unčatom svojim poznejše pošla i vošla na određeni sposobi do lektiri, do literaturi, odnosno do čitankoh za 6. klasu še bili v osnovnej školi. I dost dlho bola, naj tak poviem, hasnovana jakašik pisnja rodoljubija. Međutim, ja ju hasnoval u svojich dumkoh i rahoval u svojich dumkoh jak pisnju ostavanja jakešik česci, ostavanja jakešik dumki, ostavanja jakešik hevte mri človekovej, kotra ize zos diaspori, zos matki žemi do diaspori i jednostavno думам, že to pojedni ljude pohopeli i tak ju položili do čitanja. Možem zadumać, jak witor poduwuje i vlasi dluhi nastred hlavi mu dzelji, a won naslonjeti na brezu coška rozdumuje. Nie briga mu za vitor, treše zo slavu jakže poručuje. Budz mocni, sinu, jak breza, jak vitor u stepi, čeka trapezce velji. Hej, sinu, budz mocni, jak djido tvoj kostati, hoć stojiš u švece sam, jak breza u stepi širokej. I zapametaj, tona i zakon ci budze sjati. Nie zohinaj šiju nigda pred ljudmi, bo budzeš horbati, a to nješor. Šarodzeni u hlatku ši brezi visokej. Zapametal rusnak slova djida svojoho. Stoji visoko, teras i dluho išće stac budze. Dzeška u stepi šveta dalekoho, hoć mocni vitri revu šadzi kolo njoho. I preto všeho počitovali i počitovac ho budu ljudze.
Keď som hovoril, že tedy roky nazad, keď to bolo u gimnaziji, već musím spomenuti to, že som narodzený u Šidze, gdje mi u ruskim jednim štretku, gdje mi i otec i mac na određeni sposob dali možljivosti, že bi še tako ukapčal do kulturnog štretku. A tako i u gimnaziji sam počal i pisac i robic u folklornih sekcijoh i na određeni sposob še kulturno vozdvihovac, bo nedem po ocovi, ali i po džidovi, po babi, po ocovej liniji, po macerovej liniji. Jednostavno to bila određena tradicija, pogotovo posle osnovanja Ruskog narodnog prosvjetnog društva, gdje mi, napríklad, džido Đura, Paroh Šidžanski, bol predsjedatelj toho društva i jedan z tih, kotri osnovali i hor u Šidze i dramsku sekciju u terašnjem kulturno-umetničkim društve Đura Kiš, a tedišnjim Ruskim narodnim prosvjetnim društvom, razumiše. I jednostavno, jakož naša linija bila po šidskim tim kulturnom napremena, poneže aži ocec, kotri bol najstarší sin, povedzme, i najstaršie dzetsko u familiji, od 30 dzecoh, bol vše ukapčaný na određeni sposob do kulturi i okreme dobri špivak i tot, kotri počal maljarstvo u našim narodze, o čim piše u slučnosti sam Silvester Salamun u svojih dajenih napisoch. Takže nijaké čudo nie bilo, že som še už u gimnaziji opredeljoval za takvu jednu robotu, a poznejše i na fakultetu, keď som prišao do Maksima Horkova tedišnjoho u Novim Sadze, gdje som še uključil tako do dramske, odnosno folklorne sekcije Ščebašej i jednostavno predlužil tu robotu, kotra bi značila jakešik uključovanje mladeži našej ruskej, a tedy to bilo i ruskej i ukrajinskej mladeži istočašnje do takih cekoh kulturnih. I već rozumljivo sprem všetkoho toho, jak rezultat perši, važnejší rezultat po mojim dumanju, vyšla i knjižka Oči u mori u 69. roku. Mušim napomenuti, že u mojej familiji bilo i štvero učitelje boli ukapčani, povedzme teta Vira Hudakova, kotra nješka živi u Petrovaradinu, učiteljka, teta Sena, kotra nješka žije u Njemecke, tiž bila učiteljka poznata, bez Srminjova, već Ivko Grajcar, povedzme, bol jedan od advokatov važnih za ruski narod i kulturnih džijačov, a tiž tak Kiril bez Srminje bol, povedzme, učitelj, kotri zohadal svoju šidu u Čakovcoch, u Vinkovcoch, keď je umr. Z tak jednej familije normalno, že bilo predispoziciji vojsť dalje do kulturi i keď som pošao na fakultet do Novog Sadu, okreme, co se dotika jasno literaturi, gdje sam i diplomoval, normalno bilo, že bi na literaturnim polju i u literaturnoj roboti zažnjem dal od sebe. Perše i perše bol som angažovani, pogotovo keď som prišao do Ruskog krestura, tako i posle fakultetu, bol som angažovani na polju kulturne roboti u povedzme Đađi, znači u tadišnjim amaterskim ruskim teatru Đađi. Bol som angažovani u Červenoj ruži, u samim dramskim memorialu i rozumiše, že okrem glumi, povedzme, u Đađi, že som ušel robic i žadal istočašnje robic kolo scenarijoh, povedzme, ružovih, kolo konferansoh, kolo recitaloh,
коло všetкého toho, co na odrezený spôsob verím, že ešte vše neškajší generácii pamätajú. Staruha. Už rinkanje stalo, a dinari za drugu turu njet. Da pojdeme. Pojdeme oteli u šetke. Ali naraz staruha jedna belavi kvitki pomoga. Iako žal nam, že dinari njet, že kupic ne možeme, a treše stara štuka. Od stola u stolu lice, tresaci u ruku presera, zo istu molbu u glasu, očoh, vodi Nješka Jagodnik ščera. U šitskih osobu bišla baš njih to kvecenje kupel, da teraz v ostatnjom stolu u nam dvom kroče stariju dušom. Kupite cveće, gospodine. Kupite ovi ružički tako fine. Nas dvome že nemáme penieži, či také, co što sme prevareli. Isto časno, jak po komandi da jakej čudno še spatreli. Videla staruha, že od nas hasnu njet, že pojde u šogra cela. Vi znamo, tovariš moj po-ruski, polali už više ga cela. Mi, babo, hvarel, penieži nemáme, ale druhý raz, keď prídete, všetko od vás kúpime, všetko vám dáme. Starucha kuša ušmihla, jak mat vlastna nás popatrela. Nekraši peci vybrala, stichla i nastavila počela. Odtedy starucha toľka do karčnike ne zahodzi. Kto zna te kvitky svojom s žalostným hlasom ponúka, do plamoše treše stara jedinka. Keď som spomnul toto, že som bavil u predstavoch Ruského národného teatra Džaďa, povedzme, že som bol u jeho funkcijoh jeho odrezených celoch, to môžem već neiste povedať, že som ostali Ponješka. To znači, tak povedz, od jeho organizovanja Ponješka, co neiste veľa roky, ale mne odrezeni habi odnesli na jeden drugi bok, to recitovanje. Ja u recitovanju povedzme už 30 i daco roki, u tim vojvođanskim ruhu recitovanja, co znači, že som kolo 27-8 roki už u pokrajinskih i žirioh zonskih, a tiž tak i u opštinskih, keď to bolo potrebné. Najväčší dosiah dúfam, že za teraz práve toto, že som dostal i rižni pripoznanja zo boku pokrajiny Vojvodiny, odnosno kulturno-prosvjetnej zajednici za recitovanje, a istočasne, že som recenzoval knjižku, kotru napravil Mirko Dalmacija, môj veľký priateľ, kotri naiste dal moci všetky, že by za 30 ročnicu recitovanja u Vojvodini napravili jednu krasnu knjižku, kotrej ja dal doprinošenje njeljom u recenziji, ali i u materijalu, poneže še primjer nahodzelo vecej materijalu, jak to še nahodzelo u samej kulturno-prosvjetnej zajednici abo pri Bulokim. Nadalje, u tej mojej jakešik prosvjetnej roboti, kotra tirva už teljo roki, keďo som u školi u Ruskim Keresture, a ako som i blukal u Međičaša, bol som 5 roki u prekladateljnej službi Skupštine Vojvodini, bol som 5 roki jak sekretar kulturno-prosvjetnej zajednici opštine Kula. Znači, otprilike za jakešik 22 roki, ja mal ešte daki obovjazki, ešte daki samo inicijativni
angažovanja, jak so napríklad prekladanie knižkoch, znači učebníkoch odredzených za školu, a može byť najväcej u tej situácii i recenziji som robil, ktorí boli i u napriame umetnickej literatúry, ali i u napriame lingvistiky. Takže som recenzoval veľa učebníky, povedzme pokojného Nikoli Kočiša od 5. po 8. klasu, co sa dotýka gramatiky, a tiež tak i učebník, odnosno ostatnú gramatiku, ktorá má v istých dňoch, môže byť i vyšle, som nedostal ešte hlas o tým, to gramatika našho doktora Juliana Ramača, ktorá by mala byť gramatika i za gimnáziu, a tiež i za fakultety. Recenzii za, povedzme, umetnických díloch, odnosno umetnických knižkoch, to sigurno, že napríklad Vladimír Malácko, Chyža zo pamiatkoch, povedzme to Vladimír Kočiš, Nezrelý poludzenok, potom Vladimír Kočiš, Marunka, Irina Papugova, povedzme, keď písala svoju knižku 50 roky gimnázii v Ruským Kerestore, tiež tak som bol recenzent peršej knižky Štefana Hudáka Pripovedky i tak dalje i tak dalje. Znači, to određene iskustvo ktoré, povedzme, vychodzi práve zo tej prosvitnej obrazovnej roboty i normalno, že še človek ku takým robotom i muši prihýliť, keď žada robiť u obrazovanju, keď žada buď kultúrny človek i keď žada buď človek u umetnosti. Recenzija zbirki pisnjah Vladimira Kočiša Nedzeljovi poludzenok. Kočiš nie patrí len na odnošenja človeka spram dajakih vonkašnih zbuvanjoh, ali je i sam, co najbarže i žada i preživljuje, u centre tih zbuvanjoh. Otalj pri poetovi tak povezne prerivno prisutna oda žemi i človekovi. Vira do človeka, taži do joho človečeskoho, nie mesijanskoho prihodu, ali še s časom zjavi štira, česna rozpuka pre sposobi snovanja, prehviljkovo može moderni izraženja, ta po njeminovni rozševanja odhodzenja do bjeloho šveta. Keď dom, obisce, fragmenti na obraščiku naciji, već pri Kočišovi za toho mocno vyraženog čustva ljubovi ku domovi, rodičom, šercu blišomu okolisku, logično vyhodzi mocne vyražene čustvo ljubovi ku vlastnej naciji. I nie len čustvo ljubovi, ali i svidomost zatrimovanja u zmislu začuvanja, mocnoho ljudskoho kontinuiteta na šitskih planov, otev toho osnovnoho, komunikacijnoho, ta až po hevtot umetnicko-komunikacijni, keď za i mesto umetnika i človeka u mocno rodoljubivo nacionalnim prepletanju bešeduje jeho djelo. Oči u morju. Iskraci oči u morju večarom, blaho keď umera slunko vostočne. Oblječivo švetočne červene keď vežnjevi dokruh cali, a žalj, majučki, mali zapalji švičku pamjatkoh nace, ta šerco bliščace zamenic cma. Tarnjuše domki. I dzenj už umr, i sonše prestar nad prešlim dňom. Ljem oči tvoje opanuju, išće nad mojim snom. Jedno co nie možem sigurno preskočiť zo svojim živote, a to, že pririchtovanie i otrimovanie veľkých sviatočnostoch, veľkých programoch, veľkých konferancoch, veľkých recitáloch, a všetko to bolo, povedzme, i na najvyšším úrovňu. Od amatérskoho, povedzme, odnosno od Republičného festivala amatérských teatrálnych družstv Srbiji u Kuli,
već rižni ročnici, napríklad jubileji, to već literatúrni večári, napríklad promociji knižkoch, stretnúť sa so spisateľami. Interesantné toto u takej jednej fajty roboti, že človek streta veľkých ľudzoch. Človek streta ľudzoch, ktorí povedzme už u dneškajšej chvíľky pokojní, ktorí už veci niet, streta tých, ktorí neiste veľký do tej míry, že očekuje sa od nich, že by boli od najvyšších verchov jugoslavianskej, vojvođanskej, ruskej, alebo nezom nejakej poezii, literatúry, maľarstva i tak dalje, znači umetnosti uopšte. I dúfam, že so s takýma ľuďmi najvrednejšie sa u osnovi i družiť. Njih to nemôže zabúť, povedzme, jednoho, ne znam, varil som Duška Trifonovića, jednoho pokojného Miki Antića. Njih to nemôže zabúť stretnúť sa napríklad so jedným Michalom Kovačom našim, so s Štefanom Hudákom, so Irinou Hardikovačevič. Njih to nemôže zabúť jednoho napríklad veľkého písateľa, jak co povedzme u srpskej literatúry Mira Lečkovića, alebo Desanka Maksimović i tak dalje, i tak dalje. Znači, to ti stretnuća majú jakešik odraženje i na mne, i na djeci, kotrih som im predstavil. A rozumiše, že za všetko toto šlidzeli i odredzeni spram mojich aktivnostov i odredzeni nahrady. Ostatnia písňa, ktorá je napísaná práve teraz u ostatní čas, točnejšie v augustu mešacu 2002 roku, to práve písňa pošvecená mojemu sušedovi pod názvu Zapamätajte mojho sušeda. Zapamätajte mojho sušeda. Na rozkývanú jakú šamločku, či pred muričkom na svoju lavočku, on každodňovo osameno šeda, tá zapamätajte mojho sušeda. Neraz ste jeho kapurku otverali, neraz cipeli, motorky, bicykli, až i traktori, bol zna co šicko, Likarovi ličic enky nošeli, bo ezer majstra, jak ho volali, časi nám našo nebaš zvereli, preto ho každé dešňa pohľada, tá zapamätajce mojho sušeda. Jak krev červený, jak noci čarný, tanci na nohoch, tanečníkoch, či žmočky veľiví vodzeli, veselo, bláho, dubkano, švitko, pred okom patrača, co nespreveda, preto zapamätajce mojho sušeda. Keď ste za sobu zavarli kapurku, zo zdvora jeho do šveta co vozi, keď ste dumali, že suď biše neda, zapamätajte mojho sušeda. Bo to zvyčajný človek človekom, co na tej žemi i rosnul i stal. Takomu mohol všetko od sebe, dával, dodával od šerca, co mal. I tragedii, jak je mal moci, prehirmel hromno, kto znalem jak. Oč ne vypatril spasiteľ noci, i nehoriači usnadský pňak. U ohňoch cinilem a u dymu hlas. Či toto možlivé, že všetkých nás i dovoluje i pomoc lieda bezmírna šmelosť mojho sušeda. Nezamykajte še, neviažce to, co še neda, bo to zo zdušu bidných bidňatkoch nehodno pamätať mojho sušeda. A on, jak vičnosť, co ju neznáme, zo znovu zadiu na šamu šeda, ta čest s njem sami sebe i dame, pamätajúci mojho sušeda. Vidiše mi, že co še mne dotýka najmilšími nahrady, popri tých za 15, 20, 25, za bude znam keľo roky roboty u džadži, a u recitatorskim ruchu po Vojvodini i tak dalje, dôvod, že to najznačnejšia nahrada, ktorú som dostal po teraz, to zlatná značka Srbiji, amatérov Srbiji, znači zo kulturno-prosvetnej zajednici Srbiji, to povedzme jedni zlatní zari kulturno-prosvetnej zajednici opštine Kule i tak dalje. Znači toto, co
zažnjem človekovi na određeni sposob prinoši i određene pripoznanje i određene rozdumовanje o tim, že jaka draha mu prešla u živoce i či ho ešte dá sa čeka u tim živoce, odnosno či i keľo ešte dostígne u tých svojich namáhaňoch u kultúrnym, obrazovným, umetníckým alebo nezom nejakým napriame. Zdravo mladi! Witajcie u marcovskih časov mladosti. U prešloj emisiji emitovali sme prilog, kotri sme znjali u Novosadskej horodskej hiži, gdje dodjeljeni stipendiji z Fondu za mladi talanti studentom kotri maju proseki i to ponad 9. Naša ekipa stretla še s buducima naukovcami i doznala o njih veli interesantnosti. Fond za mladi talanti osnovala vlada Republiki Srbiji z žadanjom, že bi potrimala najuspješnejših studentov, kotri zu svoju robotu postigli visoki rezultati. Tak volanu stipendiju dositeja dostali 4 rusnaci studenti Novosadskog univerziteta i to Ana Rimar, Tatjana Dudaš, Ivana Lovas i Vladimir Sakač. Nam še udalo popripovedac z dівчатmi o jih interesovanjoh zvonka fakulteta, o hobijoh i o tim na co planuju potrošiti stipendiji. Думам, že bardzo ważne, żeby się uczyło porядnie i već to ani może być nie tak wiele czasowo na dzień, da tak powiem, ale še podaku zviše, żeby się było u ceku, znači żeby się prowadzalo i prepodawanie i vežbi već wiele lekčejše učić, znači nie čitame tot tekst za ispit prvi raz, hej, sami doma, ali zažnjem sme da se uži čuli na prepodavanjah i tako. A jaki je tvoj prosek? 9,2. Ostatnie 10 roki sam počala tak špivati u horoh, špivam teraz u 2 horoh i počala sam hoditi na solo špivanje, od njedavna i na klavir, takže mam dost obovjazki kolo toho, znači muzika. I co jeszcze lubisz robić z šljobodnim čaše? Ljubim čitac i sluhati muziku, ali toho je bardzo malo. Doma bardzo malo mam šljobodnog času, takže eto, ljubim da raspojiti z društvom, takže do varošu i tak. A kiedy ideš z društvom, gdje obično vi hodite? Tak, do centru, nie ani, jak się hvari, hej, nie tyle ani važno za še pojiti, ali jakie društvo, ali dom tu do dejaki. Hođi ja, napríklad, ljubim dejaki svirke i tak, ali nie ljubim kada taka hlasna muzika da ne može bešedovac, to ne ljubim. Tatjana Dudaš zo skuli studentka 4. roku na poljoprivrednim fakultetu na naprijame fitomedicina. Pricahuje ju robota u laboratoriji, ali tištak ljubi čitac i pisac. Mnogo me interesuje pisanje, to mi je glavni hobi. Bardzo me interesuje pisanje, to mi i glavni hobi. Pred šljobodni čas pišem kratke pripovedki i pisnji, a nagradzena sam na čislenih konkursoh. Tiž ljubim vychodziť do kinu i teatru, ali i na balet i operu. U osnovnej školi Tatjanovo pisnji objavljovani u djecinskim časopisu Zahradka. Poznejše s prozu i poeziju učestvovala na rižnih konkursoh, a na jednim dostala peršu nagradu, kotra jej i najmilša, i otputovala do Moskvi. Druga najdraža mi je nagrada Rusinski vitez. Druga najmilša nagrada mi za pripovedku, kotru sam napisala po ruski. To bila pripovedka Ruski vitjaz. Ivana Lovas zo Sfutogu studira na ekonomskim fakultetu na naprijame finansiji, bankarstvo i osiguranje. Proseg je ponad 9, ali po priučenja ostava času i za drugi interesovanja. Ljubila sam vychodziť po Lazete Lečovog i po centru. Teraz už ne znam, už jakož tako mi dopilo všetko, a volim s društvom tak gdje šednut, alebo tak. Sport me interesuje, baže ljubim prevadzovať čas u prirodi, bežanje, alebo vožiť biciklu, roleri, ali s društvom uglavnom.
konkurovala som za razmenu do Italii, takže majú doznam, že či dostanem. Baš mi ljubila dosta, tako spremeni vidjeti, že jak to indzej studirati, jak tam uopšte funkcioniše studentski život. Ivana už dlhší čas robí u kinu i tak dopoľňuje svoj budžet. Teraz, keď dostala državnú stipendiju, planuje zašporovať za pravi stvari. Planujem odjazd za shopping, za stručnu ekskurziju, a ostatok dúfam, že odjazdim za master. Uvidím, že keď dobijem razmenu, to im bude trebať za tam, alebo keď nie, može mi bude trebať tu za master, uglavnom. Tako. Projekt toho konkursu, kotri nahradzuje vrednu robotu i trud, u Srbiji poteraz nahradzeni da skeljo tisjači studenti. Novi Sad da kedy bol bezpečný город. Međutim, u ostatnjim čaše opasnosti hroža zo šitskih bokoh. Mladi pririžni pričini postavaju nasilni jak na ulici, tak i na društvenih mrežoh, na kotrih preprovadzuju dost času. Dzivki, z ktorima vas teraz upozname, svoj šljebodni čas preprovadzuju kvalitetno i probuju pomohnut s drugim, jak prepoznat nasilstvo na internetu i jakše vyboric protiv njoho. Šta mislite, da li je naš grad bezbedan? Da, mislim da jeste. Ja nipošto to ne mislim. Katastrofa. Jako se pogoršala situacija u vezi s tim. A u čemu je problem? Pa u mladima, nasilju, odrastanju, obrazovanju, vaspitanju. Prosto treba to nekako rešiti, suzbiti. Pre svega prvo prijaviti slučajeve, a ne čutati, kriti i tuče i sve ostalo. Pa posle policija će to, nadam se, rešiti. Pa svašta se dešava, bukvalno. Od omladine pa do starijih ljudi ima baš dosta problema. Što se tiče, mislim, na vesti imam baš dosta ima da pucnjeve, ludnice, tuče i to sve ostalo. I internet jak jeden pravi veliki horod, polni z rižnorodnima formami kriminalu, a taki kriminal volaše elektronske ljebo cyber nasilstvo. 2000 toho roku u Novim Sadze formovana nevladova mladežska organizacija Balkan Ideja, čijoše volontere borja protiv cyber nasilstva. Tada kada je nastajala, bazirala se na to da... Tedy, keď formovana organizacija bazovala še na tim, že bi mladih z Balkanu približila Evropi, da tak i nastala nazva Balkan Ideja. Pred 10 rokami sme še bardziej počali zanimati z lokalnima problemami i s tim u vjazi už da skelja roki postoji programa Cyber Pionire, kotri še borja protiv nasilstva, a tu spadaju i Sonja i Anja. Sonja i Anja Hudak z Novog Sadu volontiraju u tej organizaciji už da skeljo roki. Pre grižnih projektoh putovali i po Švece, ali ih najvažnejši zadatok približit će mladim i stanuc na drahu nasilstvu. Možem povedať, že teraz mám takú zničaky po patronoch na toto, jak mladí rozdumujú i uopšte u društvu jaký premenky možno praviť i keď ľudia suda še angažujú do toho. Možem povedať, že som naučila bar zveľo i o volontiranju. Do projektoh kotri čas ramikoh organizaciji Balkan Ideja uhodza i treningi za parnjackoho edukatora, kotri zakončeli i Sonja i Anja. Obidva trimaju robotnji u srednjih školoh i mladim davaju odviti na pitanja co to cyber nasilstvo, jako prepoznac i na jaki sposob še zaščicic. Keď sme to všetko završili i na vežbali, već kad sme mali, jak da povem, zadatok, da ideme do svojih škol i oddeljenja kasnije i inze i da vodzime to ti robotnji. I to nam bilo bar super, bo jako šik djeci našo pajtaše skorije otvorja nam, jako da jake strane osobi, hej. Takže sme mali ljepši jako šik odnos s njima i mogli sme s njima fino pobešedovati prez daki bavis, kak da povem, i robotnje sme. Čuli sme veli dumanja, možda ne znam što da jaki premenjeli, čuli sme rižni prikladi cyber nasilstva i mogli sme bešedovati, prosto, jak da povem, nahnadzi da prosto da prosto počne rozdumovati, da ruši to ta dumka, že jakše ja spravujem, či to u šore da porovim toto i toto. Volontere tej organizaciji posle velikih treningoh i robotnjoh napravili i edukativni video, kotri plasovali na YouTube, a s kotrim stjeli poslac jasne poručenje.
После daskelih prepatrunkoh videa na internetu, volontere tak volani cyber pionire dostali povolanky od velih školoh. Tanje odluha počnju s robotnjami o cyber nasilstve i u osnovnih školoh. Cilj tih prepodavanjoh to, že bi mladi buli nošitelje premenkoh u društve, a njeljem učašnjiki u njim. U šitskim co robime mušime najse da jaki tak volani ventil. Voni ho nahodza u pisanju. Nie patrzę mi jakieś družstveni normy, ktorí tu, toto, že ne znam, že všetky akoši prepušťujú, hoď dom, že by netrebali, že je zeška vonka, nebytne či se navalali, či se uhrody, že je zvonka zeška jeden ohromný švet, ne znam, ohromný interesantnosti, stvari, ktoré môžu robiť, z muziku, ktorú môžu slúchať, z knižky, ktoré môžu prečítať a je veľých ľudí, ktorí to jednostavno nie, že nie chcú vidieť, ale jednostavno, že prepúšťajú akomuši tomu životu, že len vidia pre sebe, nechce nič z boku, všetko, co nové, to nie dobre, všetky dumania, ktorí, povedzme, samostojní. Ty máš svoje dumanie, ty stojíš za ním, ale keď to neprilápi toto družstvo, to vecka automaticky si, alebo odrúcení, alebo dumajú, že si nepevní, alebo... Pisanje za Jakima Vinaja už dlhší čas predstavlja jednu fajtu spovedzi. Na to sposob sceka, jak on hvari zo zavartoho do otvorenoho šveta, gdje može vyražiť všetko, co mu na duši. U maku doktoroho piše už veci jak rok, čitali sme jeho teksty, kotri piše vyprovokovaný s društvom, kotreho okružuje. Mám všelijaké teksty. Probal som dajaký svoj urbaný slovník. Uglavnom všetko, co píšem, že dotýka dačoho takého družstva, dajakých, jak da poviem, nepravilnosť, ale daco, co môže byť nie také normálne a všetky dumajú, že abo to prilepí ako troška normálne. Ja vecka trudzím, že dajak dotknúť z toho teraz. Dosť často chasnujem dajaký sarkastičný vyrečenia. Próbujem obrátiť všetko na šmích, hoď to môže byť za nie také baš šmišné. Jakim žil u Novim Sadze, studiral na Filozofskim fakultetu, na katedri za ruski jazik i literaturu. Međutim, vracal še na Valal. Život na Valal je dobrý pre jakišik mir. Preto to, že ale keľo je dobrý preto mir, teľo je nedobrý preto to, že še ritko co i slučuje. Nevychodzím konkrétno u kjerestore vidím, môže byť daskeľo raz do roka, čisto keď dáco organizované prez ljeto, uglavnom vychodzíme také do parku, takže še prešejtať i také, ale mesta za východ, za preves, še dakle za mne nie. Za Jakima východ predstavlja pisanje i za teraz má veľký plány na tým polju. Z Kerestura sme še vraceli do Novoho Sadu i pobešedovali s Jakimovim kolegom Borisom Rojkom, kotri tiž piše za multimedijalni časopis MAK. Перший текст ми був о музики, дацу вeci što sam govoril o elektronskej muziki u Švedce, u nas, jak što to všetko počalo rozvijati, o mojim zanimanju u šljobodni čas. Drugi tekst mi bol o društvenih mrežoch, o tovarištvu, o povezovanju ľudí z jednej žemoj kuli z drugu. Treći tekst som robil recenziju za Mirka Preguna, ktorý je kompozitor, zakončil u školu u Ukrajini. Napisal sam daco vece o društvenim fenomenu, jak se to prostitucija, kotra po mojem dumanju dosť zastupena u dneškajší čas i dúfam, že treba veci obratiť povahu na taký društveni pojavi, pretože neodizme ih nikda, jak da povem, znišiť, vykoreniť,
ale môžeme nájsť vplyvovať pre nejakých mechanizmov, ktorí môžu zmenšať intenzitet tih pojavov. Boris treći rok na Pravnim fakultetu u Novim Sadze. Tu u Varošu vidzel vecera z mladih, kotri nje maju obovjazki na fakultetu, lebo kotri nje zanjati, jakše nasilno spravuju gu svojim prnjakom. Preto Boris odlučil pisac i na to sposob apelovac. Всички проблеми ми могло зменшати у друштву, так, наприклад, прек новинок апеловать, že toto še не шме робить, toto še шме робить. Već su organizovali neki, može biti seminari, gdje bi neki osobi, ktorí majú iskustva u tim, vareli da su veci o tim i vareli neki sposob bi moglo to zmenšati, co robiť, keď najdete slučajno u takej situaciji, koho volac do pomoci. Možljivosti kotri dava horod, Boris vyhasnoval na pravi sposob. Ta tak postal DJ u diskotekoh, gdje pušća muziku zo spoznatima švetovima menami. Zažljem, hođaki stredog nas okružuje, treba najst svoj ventil i dobre znac ljem jedno. Každý treba, že by mal svoje odumanie. Znači, nebitná kritika, ja ľubím dobiť z kritiky, zo kritiky môžeš vycáhnuť, môžeš bardzo veľa vycáhnuť zo kritiky. Len obyčno tu, keď se povieš, že da koho kritikuješ, tak všetky dumajú, že še vadzíš so s ním, že mu doháňaš, že cožka nedobre robí. A dumám, že to pohrišné, bo baš z toho môžeš vycáhnuť cožka, co nedobre. I co nedobre, i co dobre. I dumám, že treba všetkých vyslúchať, všetkých. Starších, mladších, tých, co upravu, tých, co neupravu, ale že záždem na koncu treba zrobiť po svojemu. Prešlого tижня, точніше 20. marca, u studiju M u Novim Sadze otrimana javna mladežska radio emisija Ostaňce na Šmejani, kotru vodzeli dva sanji. Na tej podiji prisustvovala i naša ekipa, ta vam prinošime kratki zvit. Dobro večer, počitovani patrače radio televiziji Vojvodini, sluhači radio Novom Sadu i mili naši čitelje studija M. Witajcie u naszej mladežskiej javnej emisiji Ostaňce na Šmejani, kotru pošvecime tvorčosti našo vyznačnog kantatora Zos Ruskog restora. Tak počala perša javna mladežska radio emisija Takej fajti, kotra otrimana znahodí označovanja 65 ročnici isnovanja ruske redakciji Radio Novoho Sadu. S dvoma sanjami, Sanju Poldruhi i Sanju Marković, na bini studija M. Bul i Sašo Palenkaš, kotromu inšak tota emisija bula pošvecena. Zo s njim hrali Ivan Edelinski na bas gitari i bubnjar Zlatko Ruskovski. Skoro jak počala sama emisija, dva sanjiše zdohadli jak bi patral jih počatok roboti na radiju pred 9 rokami. Mi rušali volonterski, rušali sme z ljubovi, chceli sme še oprobovati z učim novim, obidva, i za mnje, co ja znam, a dum, že i za tebe, nije bilo nam češko. Robili sme coška, co sme ljubeli, co nas interesovalo i tak šitski to tjevo už dok malo 9 roki. Na iste šitski do ti roki evo robime zo z mladima, vyhľadujeme temi, ktorí interesantni za mladih, trudzime še provazit, co mladi postigli, dze su, co su, že bi sme še, jak mi to ljubime povest, javno pohvaljeli so z našima mladima i z ih uspihami. Jako ti každi počatok, nje bilo ljehko. Ali s časom sme še zvykli i s tem to povede, že nam okreme milo i čest nam, že znahodi 65 rokoh i ciklusu tih emisijoh, ktorí rušaju teraz z našu emisiju Ostaňce na Šmejani, mladežsku, ktorá isnuje už 65 roky, že mi počiname tu sezonu i to ciklus tih emisijoh. Opitali sme še mladim či sluhaju i jak ocenjuju radioemisiju Ostaňce na Šmejani. Co ja znam, dobra emisija, ne znam, ne sluham ju porjadno, bo ne vrlo času, ali kad sluham, kad mam času, ta ne znam še da presluham. Tanito, sluhaš ti emisiju Ostaňce na Šmejani? Sluham, kiedy god možem. Co maš povest? Pa co ja znam, pači mi se, že haljim da co je za mladih po ruski i teraz vidim, že je ta emisija,
ktorú Igor Hornjeg i Aleksandar Živković snimaju i pači mi še jedna i druga. Sanji dva šumni dzivki, poklopelo im še, že majú isté meno, teraz to jak fora na ich emisiji. Pači mi še, že sú vše našmejani. I pači mi še, že majú jakož veľkú energiju, ktorú kasnuju, že by tako z naših mladih prebudzeli. Bojim, sigurno to treba. Za 9 roky dva Sanji veľo naučili i od kolegoh, ale i od samih mladih s kotrima su trudzovali. Najčastejše to bol palenkaš, či to bilo na polju muziki, či na polju teatru i mladežskih pitanjah uopšte. Ta preto prišlo do ideji, že bi javna emisija bola pošvecena jomu i jeho tvorčosci. Nam milo, že sme Sašu Palenkaša uhostili u tej peršej javnej emisiji. Nazvam se, že ih bude i vecej i že velikih mladih, uspišnih, kotrih jak Sanja varala mame na iste nadost, predstavime i u takim jednim ambijentu, jak se to Studio M. Milo mi, že konečne prišlo do realizácie to navolajme projektu, pretože to dať sa o čom, že može odbešedovali ešte skoro, nie bolo, to može buď i uslovi, a može sa nie nahodi. A teraz varem také veci stvari še poskladali naraz, da думам, že i dobra i pričina, a думам, že i kvalitativno to bude ljepši patrac. Jak tebe su trudzovat s dvoma sanjami i z emisiju Ostaňte našmejani? A u suštnosti ja to njega spochopim jak dake sotrudnictvo, pretože mi, ja da povem, relativno často u kontaktu i to tak, jak da ne znam, jak da jednostavno sme cel čas v jednu hiži i ne znam, také, že dodaj mi lošku, vidičku do tanjera, znači také mi to coška je jednostavno spontane, nič, že da su teraz mi vod jedno i druge, teraz je musíme da su sotrudzovac, takže mi celkom také coška normalne. Sašo tvori už 10 roki. 2004 roku poslal do ruske redakciji radija svoju peršu kompoziciju po ruski, kotrej von sam kompletni autor. To pisnja Kamenje. Palenkaš vidal da skeljo albumi, ta tak za javnu emisiju porihtal špivanki zos albumoh Šlidi žita, Strasci, jak iz novoho albuma Vavilon, kotri treba, že bi višol u ramikoh časopisu Mak. Keď slovo o duetoh, Saša špiva zo špivačkami Sanju Poldruhi i Tanitu Hodak. U publiki Studija M medzi kolegami, prijateljami i drugima boli i studenti Filozofskog fakulteta kotri uča ruski jazik jak stranski i kotri mali žadanje prisustvovać perši raznadajaki programi na ruskim jeziku. Učim rusinski jezik kao strani jezik i profesor se doveo da vidimo kako izgleda ova manifestacija. Kako vam se dopalo? Pa dopalo mi se jako i baš bilo fino. Ja studiram istoriju i moj drugi strani jezik je rusinski i došli smo sa profesorom Sašom i lepo nam je bilo. Ovo je jedna prilika da upoznamo rusinski bolje i da nam se bliže približe. Zadumane, že biše u budućnosti javni emisiji otrimovali po naših mestoh na povolanku zainteresovanih mladih z našej zajednici. Dlhšu reportažu z javnej radioemisiji pririhtujeme za dajake šlidujúce našo stretnuce, a keďže i vi máte žadanie, že by naša kamera zaznačila váš úspich, hobby, lebo máte dajake poručenje mladim, pište nam na mail adresu casi.mladosi@gmail.com. Za konec sme ohabeli jednu Palenkašovu numeru, kotru vi vedol u studiju M na javnej radioemisiji Ostaňte našmejani. Po šlidujúce stretnuce, zdravo!
Zauvaženu ranu, ti pritiskaš mi ranu, znižuješ me. Kazi najscekljem, kazi najbojce, cenajše skrijem, cenaj bojce. Ja šanci vici, tvojo oči, ja pred tvojo oči nje dobre zakoči. Bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneška večer. Reprízu tej emisii môžete opatriť už tej noci, odnosno na jutre na 2 hodiny 5 minúty i na 15 hodin i 10 minúty. U meno ekipi, ktorá ju pririchtala i realizovala, ďakujeme vám na uvahi i žadáme vám príjemný večer. Dovidzenja.